mbaitu andune va mwanga yo mwadhima no mwimu nenzililo mbaitu nendikewe ni msini na nangabo lotoko masama uyanduke vani nene kindu ndekezi kalendi ndutamba tambange mwimu nenzili ni nene nake mwimu nanzililo nenu mwimu nanzililo mbaitu kwa kavanu ndundyako natunena simuni ngona veisimbuku ngaiwati ekangu kezye ni nene kindu wimwadhime ketha ndekea muthanga ni woka vandu ni va nyeni mwini munene na nifeima ndiendanga kundu nochononie na kunaka wathika kisungu katrendi kila vandu kutimwini wangozi vo kisungu ekandekea muthanga mwine nzililo mbaitu mazima wewe mwathime na ndimine kangutabye na sisya vanona asani alama mbothe ya makambia ndeke ya muthanga ndusonga songange nundu ilake nunu nyendiso mamika wathivaya letu ni ndukekale andwangi ndendo weta masema wea wana wathi letu ni nyenindiwa sisya ukawete sita yakwa ni kwate masapota manzapoti undume songe nambe masema wea ndinena ngaina kwa thimae pano ninona aini mbaitu ninona pora Vengeva manda matelemya ninasyo kanona mielo ngaina kwa thimae ona kaunundanga na kwa ndienda utabuologo ndumwikite kumbothe ya mbaitu ulongi nona vandu nipa ninona mama Afrika ndukilia kwako kana ukeva nundu nenda kunena mama Afrika nduthengeva manda muwi na wathiona kwa ngathima wika wasya kasyo ona kaundungu ni asimundi sundu thaendi mama ngaina kwa thimae nona ba wanda ya kibetiki MC mbitikilia nundu muthenoni wakwa ngitioko papia nuke chathiniki nundu inanengi wesi twande na kindu mbaitu nona ba ukutambuite muno na mwono ba ukwitwa na ina tejula heta wakatombi anaini akasaini mangosi ati tusenje nyakatombi ndumbe thukisye ngwendete muno na we mwana mwaitu pala una isyo shelati yosu ndikunangita ukethi makia kwate mutu thank you aito ngamwathi maema sindwika lembi MC mbitikita ni mine nundu ndikutumia mauta tangali nenda kwika lembi ala mwe bandu ne bandie kalambi nenda mundidikane na mboya na mwindidikana na muimbothea na muibothea Stella Mengele nundu kakulakani wona ndoye mwona kalatu kandu kanake Stella nuku kuna ngumya kathelwa nundu wakwa mbaitu ukona kandechandekea muthanga ndi trendi muimubothea ngwate kilumyo mbaitu akandwika akanenga twebeza ngathisu tu ndio mama mwathi metosu mwana mwu utekulia Stella kula we mwana waku ne wawakilisha thia thank you wapi makofi wapi nduru ya kia mudhanga goja oh sawa hapa kwata baidhe na ndege baidhe na ndege ndio tuendele eta imatabye nyenundu ina inamu nuka na niwe mabangai mendaba nyenda tekemwe ona nazati na wambie nti nendo kikangau methe mesi oni we nteke ya muthanga original ingine botokobi ni brand haya twende kazi wasa Hamenyoba one andi wandeke nandu Bosi abu no wazazi wa masi wapi nduru ya ndeke ya muthanga sandi sana mundu hata andithiekelea na joka kanada yue wenda ndeke wa muthanga biulie kitambi na ndene butheu
tikela kibo na tano na thati ayo nundu moka balance kauti okeanu ona kwa newe obyo ya kenge the akibyo lecha. Asante sana wazazi wa Masi, wazazi wa Masi, karibuni, very believe tuendete tuzembete nikana hiyo mteto wathime masilika na Masi and a message very important tuenda umeshare kutana tukatiwo. Yes, asante sana. Nyosa mwana wone mukeje ngerisia mumo na wendo wa mwe wetu Yesu Kristo mwasio mwe Yesu nata iwe isietwa ni Elizabeth David mama Masi nitungianga imuvea nundu wa muthenya wa umuthi nundu wa chathi kila Masi wina cho kya kutania miaka 10 yewe yani Masi nikele tukaitu kambe our first born ngai no munengete kinengo juja kutangasa mavindangi atu ya aisa munuka na nundu wakuka kutungia ngai muvea twina utanu Yesu vete ni levasi wapoisie na no umwe wasiokie kutungia ngai muvea na akulwa ni Yesu muyi 10 alangi kenda maiko ni muvea nundu wa Masi kulilikana kutungia ngai muvea nundu wa mumolo munengete na twimuvoya ende na kuongelelwa umani ende na kutangasa na ngai emo protect ni muvenya Masi ikomano anana maitu kuma sehemu siki madhukanio ningosa mwana una kwa nimukeli sitwa ni ya mutangi wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ngeze sibanze bene mbaitu tuyezo bikanye idhionde isita kwa nita wa Reverend David Musyoka ni mutangire ni thukumana kanisa wa AIC Matinyane DCC ya Matinyane na tondu mamu wa weta inya Masi ithwe ngai ni watu nenjie mwitu wa mbe twina ciana itatu twina etweli na mwana kiomwe na nzuku 5 na twenda kutungia ngai mubeani kwithiwa Masi ila ngai watu nenjie nitwakunie wera twaila okuna tandu twamweya na nituonie kinengo chake kuma ke class 3 kana kasoma Biblia na kwanga senga na kanenga tuyeka devotion kasoma Biblia kwisa kwitha ningusani wondu kana kakosomanga ke flow nesa munobyo na kwa ndundi tuonie kana kele tukabe na kinengo kendini wako nela watu ino kwenda kusomea India ithe twamwe ni tumusupport na kwa ndu Masi ethi twe ungelekanio nzio kwa ciana citu ewe wambe na nitutungia ngai mubeani kwithia onetwa ni kwitu pesia na mbingi muno isiaitwe iketwa Masi na nimenda kuyende ndivai nake na ni wethia utethio muno katika kitui ukamba ni witu na ukamba wa Masaku na ni Makueni ona Kenya wenze Masi ni wethia utethio munene na kwa ndu ithui chathi kino wonie nucio kwa kutungia ngai mubea ona itu nitukuwa mwe tukona undu andu mokie matia maundu mo kukanika tutone kutungia ngai mubea nundu andu mwikite twi muvoya byu mwetu waitu nikanata atone kuthipasa na kethia wa kutethia mbai na kwa nundu webinda ningwenda nithikebu na ngai mwetu itu ngai akwikenesa ne kwathima muno uthipasa ukethia utethio munene nitu munenge okamuthinzi okanini vano twina muthinzi twete mwitu itu ngili 10 na ngili 10 nitukwekia simu ya Masi ila Young Grace ila twanengwe kwandu 20k. Thank you very much. God bless you. Asante sana. Asuni mama asiyekele tukuguru. Mandi na mandi Masi. Ke kaone yusiye ko. Kaone yu. Kaone. Bwana asifiwe. Ikoma nina mukege ndani ya ndia sumuyaseo. Mwe ni museo. Numubya munono ndu wako kakutana na kana kaka itunye nitanje ni pambai na neandi wa Masi. Masi ni mubya munono ndu wako lilikana ngai waku na kuka kutunga mubya eka ngai yako panulie ni paka ndu wake ko kiweka mbewa mwina kwati ni tandi wake na umazia azimanga na ngili 3 makofi noewa ndo akaone wengi akaone Atema ngai mwatinda nesa. Bwana asifiwe. Masira makanita ameli mwekali wa Paulo na ni andi wa Masi na Masi ni mwendete muno kwa oka uma ilo vinale yako kongethia
na naumasi nyake nangilile makofi nela. Asante sana. Ela wona sima masibana ma-aunt alangi Aunt Juliana na alangi na family meta ne awe na family ya mchungaji na family ya Masi sister Mama Faith mawete wote wa familia ya Masi. Megalatite tuetele tukwenda kuthocha mheshimiwa, very important atukerie baba. Dadi amefungua nafasi, familia sasa fuateni ndio tumalize hiyo part ya familia. Na ve mundu ivambo ni vinja okwasia nwe no wendo thi naenda Masi atiatwika kiathimo bala uwi na nitiete watu ne namba na mundu akoko ba etha we na cash ona namba suwe na no lilwe ni ukomesa ne ya Aunt Juliana isieto yaku ne yobika bau na Masi akasio ka relax kuona undu waungamie nake. Sana sana ni Juliana. Ayo suti Aunt Juliana. Oh no, Aunt Juliana yewe bau ni Aunt yewe. Oweta Mama Faith. Oh Mama Faith. Oh na mulili kana. Nyembene ne noli tokana ni andi wa Masi wacha. Nyando mendembia nita wa Faith wa mwendwa kana mama tosha mwene. Ni ana unje na kwa ninyomwe ni siaite Masi. Na Masi nikeli tukamunyanya wa na nini kaete na nikanenge tenda ya na ndio tunge amubea ando ameba nyonde mukie nundu wa Masi Kamuwetangi kamukuni inzi lili Masi wimwende na mundu amanyaka na imwende ethayo nundu ila wiba yandu manena usio waku ndithe ao yiwa kuwende anonenge andu ndaya no chende anakumenda. Asante kaya kawone Juliana yana umalukani anti wake na babe ona siana sia Jacqueline Sabina kila mundu onze wakwa musioka wakwa reverend nene ke uleti reverend down kujeni nyinyi wote, sisi ni familia kubwa tukie kushambikia Masi Mawia tamwana witu kutanga satiki ndo kila isi na Masi ni wae undusi waku munona atoa kwenyu nethiwe munini anethiye niwe watu yani no watu nene ya muzimuima Masi ona kuya tunene ya ona cousins on the moke atukie muneni wa kimataifa na wendete basa nitukwende tena nitukuboya na niwe nitukuboya nundu muthenyani wasuo wikikie ni kwithia we musiae on the menu amo ndemo muloke andu mao family with the nuclear with the extended that was part ya family with the nguluneti with no na nondo reverend nukonia ya mwingine nda kumuintroduce okay niba alamutane weta masito menyu haraka itota bajekela nacho na namba kwambia nama tumina neta mwe faza onani first born wako eto a precious Sabina ni msichana wangu wa kwanza ndio tatonete ona chao ningu munenga no na kiono eta wa opu mutanu pia msichana wangu mimi ni mama mzee Masi niwe first born katika family isu pia na kimwana kana kiuyoba na kimwana kita wangu sioka kiuyoba kitwanite tike yes eta wa Onesimus musioka unone welu maita kwa Masi na no mwasa ati alilwe maondo monde ndako musiku muunda ndo utwiko thank you sawa ukabano unone mwitu kwa eta wa Sylvia Mwekali ni welu maita kwa kabisa nasi yake weona sio nasi yake ni ona sio uno eta wa Edwin Musioka kwito ilatu atuwebuto iwe bai wasiaka mwana uketa nganga Musioka kwito yu tumabathukana cia nula munene ka nula munini one wa munini biu eta Musioka Moses ithe wake na reverend ni masiani iwe ona siake we ona siake ni nasio asumonde no ono eta wa Jacqueline mwende wa laisi kana wa Kabengi onone we inyake ni wa muku kwi reverend na oyo baumba noni munene omanye esa kuoneka nukite ngayo kwa thimo tuike vengi unaona ke eta wa Sabina na Jacqueline ni masiani we one mwina eta wa Sabina wa Alphonse na Asia nondo anda Yesu Masi we munenge ngili umwe na se we busimone usize na we confirm kalosi yeti ai abai na ke mwana nondo ni munenge tundai tai weto vitawata
Mwati ndata. Kwa masetwa nitawa Patrick Kimanzi. Mase ni kasi ni wakwa. Kimanzi na nyama sini masianiwe. Mukuni ikobi. Ni wakili ambaye Isu na kiono etawa Muteria wa Piusi. Inya mima na Reverend Musyoka ni masianiwe. Yuba unabika mbitegeli ndika nene ndika wetane ndika katwe keria ikomano. Tuminere museo mavinda onde na kwa mazito nitwa Poli nikiteme na nina masi ni mwetu wakwa ni kwa kwithia nyendwa etwe kwa nyama se pala umite na masi kwa kweli na kusisia umae wake ai mutabanya munene na atabana cia Biblia tene mwini museo. Thank you. Na ni banu ngamite nondo wa uso ambie mukethia muno na kaye mutethia ende na mbe kaina mwikenesa na mwathima ni mubea kunengane mana tano aso anona ngana mana tano no Simone kana baya Simone kana baya no nengane baya ona naona ngana mpaka simu oka Mwe ni museo mwaida onte mavinda onze mwe ni museo masetwa ni ana Paul mase ni kazi ni wanye na monenge ngili 5 naona mundu wikite miwani ni muzomu ndu wikia miwani uthio kagethe kawa ni ukulia uka ni wamina na baya enda wote simu yenda uke family friends family friend family ya mchungaji Chembeni family ya mchungaji Chembeni angi matabana cia nake angi matana atangi wa mayo na ini nake na ingi na ingi ona une mwesiu mugukumyo wanga itwaye nake bandu ai no ndumbo na no ziana zia waziugite inde go ni omugu mukaeli ombeke ibu kindu kela imone zia banju kwa nino I think never haraka ti kwenda no twende mwe twezi ose wa masi musesieki ywe yoketu nenge o amu introduce na itota bienda muko myo wa yova nyokola ndendo we tandero ndinge today I'm well behaved tunaya mwano Kikuyu na tuoni na referent tuya auto ilia tuikala tusiungeto tuweke sosia kwa huo monde tuyukosea ikoma na nana nito referent Chemben mwana wako mwamwita Kamuwetangi mumwita ndimwita uo eta wasio ndaviti na itwana ninye na muungame kibetika wakito mbendeta mwende kayana kakwa kaku noko katevo nina kavisi kakwa kaku na mukamalivo ini number 2 Doka Zimete na Simon Doka Zimete na Simon isiana sia kwa number 2 na nina kalumaita niende ya kwea Grace Munania nzuku sia kwa ni 3 na mwende hivyo kele tuika mbendete na 08 kaisi nenye kagatwane thia kana ikaungamia na ndosu enda ya vala ne na niko ndo mwana kwa sia vani wa muko nina muthenzio ningunenga nengilile vane thia tomondo twetu ngumasia ne tau ne thukuma kanisa IIC etinotangewa thukuma AIC kalia na ni muvea njemo na sio ndaviti niko na 2000 labda hapa nitatsindikishwa hivi ako patena pesa akaone we okay akaone isine family friends kwatu mbeza sivo ana ni watu ngai kwa una kwesoku no kwesa kumya sasa yake siavika so likata